Kattu kat ni na pedeng ginongilam kibla ino ikaseng Hinyotrap National Awakening Movement HANM bat Hinyotrap Youth Council HYC haka khandai trek noi wieng acha upsau kila mi shekmat ban pengkhano ikaseng ke batmai kibla tip kerteng ku Hinyotrap Youth Development Council HYDC haka jingalam uba wi raiwan sotun kum presiden bat uba shania suchen kum general secretary yakin nongkit kam berangkat kuwi pat kit khot kini ikaseng batmai la penbam smai hak jingalang bela penlong hinyo mer upor shlong hak bela wan bani donlang du ba shan borlang sotun leng skor ke hima milliam kum kongsan bat kumunong penbam smai kinong kit kam bat pelat ye gerti trekam keseng nalor ba shan borlang le donlang du ba w so shang uba karmel lingdo bat ki wei giri rong ba nek chinong ba per ke east Khas Hills west but southwest Khas Hills west but east Chandy Hills district nalor ki samla kantation rang bat kilong kebe long kapa habang ye keren mendapat Sabang kani ke Hinyotrap Youth Development Council kani ke Hinyotrap kani ke way na pedeng ki jatun rio ha kini ki lom bai thiang jong ka jala menglea jongi ngi gidai kita ki rio ki basa ha kini ki lom bai thiang ki balatip ngi kum kita ki Hinyotrap kelom mo ukasi penar boy war par khai namar kata kalau bodon kamu kata nah berta tungi iway pa iway bangin design dan ingin rai kebakum no kata Hinyotrap kanong lasay lasisni Hinyotrap hakis pasnem kibala lenda kalau kumto kumbang ina puli haka history kebali si kan jerong bagan ketak ya kapur ledagin batai kita kiai Hinyotrap kebang menta kene kebangi gini bat ka Hinyotrap ka balasay kadai kata ka Hinyotrap ka ba mga mapi ngitra ngin sayo kata ka Hinyotrap ka ba kumno liseno lagi perkhat ya kata ngin lap bayu isu menta babun ngi ngadon hakarta ka ba marstek na kecingem lisela manong babun lele ki bala palat ya kata ma Hendrai kadika pali ke jonga ka tumpi bangin batai bagata ka Hinyotrap ka kumno balasa bang ka shong ha ka jinglong ani ka jingle jong wei pa wei nong song snong lani du khat jong kata ka Hinyotrap habangi friend bat sabang development bon ke lani sibon lapya bat define dia ka development kadai pat sa kamram ko jongi kumno ngin bate lade kumno ngin define dia kata development nang benda ka Hinyotrap ko jongi lagi nong haga human development lagi nong lesi mo haga physical development haga mental development bat khamdam lele haga social development lesi lam nama kababot banginon kam sibon namar kata ban develop ya gane garibe ije jogi ya gane ke Hinyotrap ya gane ke rikasi kelum le sila idon kam hadu kata bagin develop ya gane ke ri jogi bag ke jingstang ban develop kamne bagin develop seno ndre ke jingstang jogi ban develop ni haban sedang nalar pe ku bag ketien kau habang kandi ngun iadam ila sim ya karai bangin penhapat bangin develop ya kan negeri ke jongi kumta pat isala banyai mangkam ya ki senja ni ki step ki ba pher ka ba niya ko don ko ke tien ba ong the first step is the hardest ma ka senjam ko ni kong ka senjam ba etam lesi lam but day namar kani kadaw lesi kaba penlong ki babon ki samla ha kaba kimdo pensim dia boleh kimdo pensim karai namar ba the first step is the hardest hendrai ngasu komen pat ban yui yang di samla jongi bagilah kami lagi jong kiksa ban yu yang go step uban dingkong do ban uba etam ban train ina kamanta ka imlang ka salang ka kam kam dei ka besuk ka kam ka berjuat ado kata-kata
kijing sya kan tho kiba harukom kijing kiba ngimse kan do kiba buat ba Henry gini samla gijongi kim semlari ni daki kiba khoi kilakam yau tau mau jam uban ningkong do buat etam but the next step ba ki second step third but kumta terter ma kim salong lesi ki step kiba pihak ban ya kendo ang bobon kiliang kiba ngimla mamatay ta Henry pihak ban yat chakma kalau ka ai kaba ngisngau do jingkerman habangi phai sya kani ke emlang kasalang kamtam ha kani ke juk jongi kaba bata bon ge bagi ma bagi taile se kana ka sikleman namar kata kada kadon kam ya wei po wei dukhat jongri bat ka jakun re bagi ai ka tiga mon ka tiga yang na ka bata ba ngidia simbata kaper ko mong mane laha ka nugu kom kat kum ka jinglang jongi Henry Tanggowe kalau bagi David Hon dagba isu pekai na jangai ya ka jingi kun jong ki wepat ki parado ki parasna ha ka dengan jong jongi pemenda sibon ki balami sama bani kun ban perati kita ki jingi ki bakariba ka jai dia ya kendo langit keren ha ka bai ka yo kam yo jang kumang liya semua mene na wei na prengi samara pa lagi ni keren ha ka badi ka jing jelle jong ki bre banaba ban wan duhai snong ha ka ni ri bi ya ka jogi lagi ni keren ha badi ka koi ka kya ha ki jaga ai jing kai lada la badi ki school la badi ki jaga training ki babunjai lagi keren ha poro ki yang lesi ki ma man mau lut ko pa ni Henry gidon kam hado kata-kata bagi ni simbata na kata ban kentil ia kena ri kebagiannya kecong kata kena development bat kumba lesi ngi keren sepang henyok kemamut ba kali benok tribal centric haba bat kebapen kerbang na kata kijat penreu henyok trap nomor ha kena jelang be je kecongi ngima manlen dia kata kecil sisa bodong ki weipat ki jai pun rio ki balalong terais nong hakan ni kari kejongi ngamtip lagi ni ki weipat ki jai pun rio ki don le em kata ka jingi khun na banta ban kendiulam ya ki Henry kilam aratin na kalai Henry ni ki parado ki parasnam jongani ka jai pun rio henyo tra ki bala em hagini ki lom ba ki ba itiang ngidon kam ban penne pansa ya ka riti ka dostor ya ka hoklom trai ya ki hai ka bon kiliang hai ka bon kurukom ban pedurong ya gini ki berkhoi nginuma ban subekai tang na jengai don kam na mana daw yang iwei pa iwei bagin island kata ka sinja bagin jamlem ya kata first step wala kalau ko bae do kata rumah bagin jamlem na kata ban kendiolem yang di kecak bedre ko jong habang ilap ni phai nanda ni solo cengkerman hadu kata habang i bangin on tentang wat nang sang balang ide membar ni nong yalam sang balang ko tentang lagi kata ni pe sebuah iri bhai barentam i district di Batang Kawai district ri bhai district hendrai ser balang la bhai saka ndrusan yo kotli tentang pemalang kalau berkata sang balang ke jong inde kalau ba imat tang membar bandrong hopok sentra bodi bandio tang ki membar empat dah ladeng sang balang lasio komptes ki kerteng le kacing sobang kacing sokheng ka kerteng le lagi jong ki ideology lagi jong ki vision ki jong ki henry le ka bang aso do cenderkan abang i ba sama jong ki kan nang ni kesini ni kata kacing kristong
Berkata kecil teli hamadan yang ngin yang teli kun sama kali ngin yang teli gawe. Hendrai habang ini pan hapor spot kalau nak. Tentang habang ipen, ngi bak cindawa jeng iseng malam upir nilai ini kacing dawa kokoro ada yang kacing sisiap kita. Kadai namun tak kacing temu buat hamro. Hendrai kai pak keba ngi luksa betul kacing dawa ILP hoai borok hidan kam ILP. Hakapor manang yaki hamadan kalung isong sumsit kata ILP. Hendrai andalarai na sebelipan ya ka ILP bangin ni ka napa assembly borok ia beli ilarai matulong ano ya ka ILP ila anggut ila right resolution away resolution naman pentragam ya ka ILP hendrai ai ka pangaso kamula ban ada so do unsiam hado kanata kisah halang jombi pak kabar nang ya syok nang ya kini burang kani kalau baka kai kacing do unsiam jombi kalau kadi gawe kaba para mani nenom ya subuh jemut ban para mani nenom dan kata kacing kerila ni sotenan ya sama ba jombi ubala pembau ni bagi mendai benam kapital ai daripada Laban isu mengasi manga, kelem manga keulong kata kacai menteri hukum ika. Kai ka bangi menare kolong ba ni hababun bala. Umpat don rebenang banang ni kesang nilai ai support ya kata. Hendrai Maria sedang keseng pas sedang ha penbaptis ba hendrai nak kalian bersama Raiwan ubala ya tu bahkan dia kecimpu jom dia keseng tolong ba ngemunan kam banyak keren ya ILP hendrai nak kalian keseng ke jom ni ka toloi nanai kecil keseng namun tak kita ba layan sakmat ya ILP tede kita ka bangi tenada tolong ba kami keseng lesia menen mensisingan apakah jelas form pun keseng hendrai abang-abang tak minta kesini ni ngasuh penban kadai keseng kapan pedim sisa nama tak kacang memberiu kecongi kabangi hakani kapor kacing keduk jam congi kun kesamlang congi kalau poilot siaka kam sniu borok tangkan kila poi si syaukrok kila poi sakale lum bisa coba kalau poi sakale kacing lek menong banyo tak istimoni Henry ni ba dangdon plek mapi ikun samla kiba perkat jeliu ha kumno ban sangdor ya kalau wei jong kari ke jomi kadai swa ningkong ya kadai kayo kam kayo jam nyamang bang iyo kam yo jam surga Henry lada baro ikun samla ke jomi kibalai pule ki perkat ya kam surga kekamut ladan upah kadai kecunduk cekerman ke bakrau mangi yang ibarat pesaha mengibu yang sekolah yang semula unsur mentah hile sekolah pun bapin long doktor bapin long officer yang ready dan mentah yang pun pilih kan kelas 2 hadian ke kelas 2 hile no wan bule no kenapa ke profesional course kenang bapin yo kata kecenang kecentip ke bapaka hak kamu ke bapin semua bangga anda pilih tolong kan saai kamru ya ki parasana lane ya ki bahia ngasam kayen ngasam kabam skamsan nalade kalade lupa kayen ngabasujor kayen kabam dan kam ranjam nalade kalade lupa kayen ngabasujor tedena takadau hakane kasni ngai tenap siboda ya kane kasen kacentu jok ne kasen tolong bangkan dia ya ki sama hakayo kam kayo jam kalau keban kedau nanti ya kikun samla kecongi kibabun menta kadai kecinduk kerman nak kecembong yo kam kisah kelalong kapan nyalami ki syakalanti jong kecunjar syalanti ban maklah kecingin hendrai menta kesni misrong ilakha kawe keseng halang kata keseng halang
lese hati kapor ko bagi cu ong man kapor ka bagi cu ya keren lara piwan sianga ngan ai do urang wiang manhikai ni babin kuai lara piwan sianga ban pan da kado ka kacing ai ka balese lara piwan sianga ngan ai da kisai ni babin la man tam matai sisi ka lapot no henrei haba piwan sianga wan na kata kaluki bangan hikai ni kumno babin kuai do kaแต่ก็มันก็สิจะว่าควายดอกค่ะพิมพ์สยบฮันเรย์นี่บางทีก็เส้นแต่จะมีจงกันก็เส้นกับมันนั่นนี่kalau lom kata apa ban hikai day panong lara buan kanก็เส้นban banที่รับpanong aiดอกค่ะสกิโลkanก็เส้นกำมามันรับที่panongฮอกkanดอกค่ะสกิโลnomor balik lara pi ai dokค่ะสกิโลก็มันตั้งtak kesiniก็มันพิมพ์บางtak season bang season sedikit lakon Henry kane kasen pakhat mata kasen wan sen ngin hikai pi bakumno ba yang hala kacau kacau bakumno ba yo kam yo kacau ling ba kacing betul ni trong ini gino yalam hakane kasni kapapin salapat ban kasan yang kasan man khapor Habakran sigilat pathai khubor uba wiraiwan soton presiden ula ong bakum kaseng kabu akhman baka sarkar jala kadai ban thau gilat kelinti ban bo kondon bagi private company factory lani ki industry kidai ban mang kabha thungkam yaki khun samla trai muluk haga jala ulong baka seng ki mat ekran kum kaching dawa pentri kam ki inner line permit kaching dawa penrong ki tin khasi khnet bapra kamat penbai ikam kaja khaput bat kiwei pat ka ajing kersyani ki seng ki blashim shwa yaki te ki mat jing dawa kathong banongkong jong ka HYDC kalong bait hakabai dai bat ka kam ka jam bagi kena semla jong ki dei kata dai ka khop kathong ka bakong sa hingi phasha ka sarkar ni pe ka sarkar bagi bakashna ya ki policy ki baper khamtam ka MIIP ma arjar khan rio mata arjar arsaw hang tu MIIP findo pli bha phini iba inwara ki industries ki baper ni po jala jungi to generate employment for whom kata ka klem specify ta tingin dia keren ya ka sarkar hak baidai begini ki industries ki baper ba ngi omba pej ki khna samla jungi ki dok kam dok jam balai pin sina ya ka an mar pitip sai nadu menchwa ni sai ong yo sarkar bangi di man yo sarkar ni ong reserve no ya kam jam gini private sector at least 40% ni pan 40% re mata tangi kata ka an dok sarkar ka pa na kata ka daw ka pelong ingi ba habangi iba kena samla jungi ki yawat kam serum seneng ni ong ba ngitip sai baka kam sarkar kala duna ki kena samla jungi ki labun ki benang basta kawai ka puspion hajar ngot yathap kat baka tulop pinda yo compare ya ka tulop ka ba ka company ka ai bat ka sarkar ka ai kam da ye perthan hadu kata hoi ka security khambun ka security ago government job andai ka company ru ki yo hi bapli no tu ban pendap ya ka yeng ka sem ka chuki na kata kadang ong ba ladapi ong ban wanra ya ki investment bar hang ni po state jungi na mata ban thawi ki industries lane ki financial institution lane ya ka educational institution ni welcome ngi pediang ngim don gono ka jing persya lada kitu ki try jaka ki bodon hang tu ki persya ngi nakaleng jungi ngim persya andai ni ong tang koi pihak ban ai ka kam ka jam yagi kena samla jungi pimla ban ong ba ngin warai industries ban penroy no habatang ka kam ka jam yo pikum ka nuksa menai general secretary la kren ong ba support is gente health ni don kumba nyau prateli ki cement companies kilati yu mausun jungi kila ya bam ki raw material udausun umausun kilati uduyom kilati kilai pendon kamang tu kilai ya make profit kilai ya snai ka spa ka phonong tu ki thang yu mausun man snai yu cement kala mi ka tedam kila penjebo ya ko kata lelai ngim super ya kata namar ba kata ka department juga pollution ban pej ya kata tingim super ya kata alat ya ka department of pollution bahkan pej beni ya kata ban make sure begini gi company kintrei hakur kom ka bedai hakba ka environment kam nom jot kam nom pra ka e ka jing demand jungi ka long menta bangi i gini gi cement company but i giwe hero dai tang cement company i giwe ni iba pilati ya ki raw material ki jongi ki natural resources ki jongi ki badon hne postit pila pollute ya ka umbam ku undi ki jongi pila pollute ya ka air ki jongi ndrei wat ya ka kam ka jam pade phim a yangi
pi wan hang ni pi ongon wanra ya ka roi ka par rei ka roi ka par ka dei be tang na benta ban pen roi ya ka tedem ban penjabo ya ka ban penjabo ya ka er hang nu kata ka roi ka par hadu mentang ngami ipi bangin yo ya ka roi ka par na kini ki factory ki badon hang ni apa ka jelaju pi pai siapa bernihat ke industrial area apa bernihat pini i khelit pet dalaki jong ki khmat pini i hang tei ba 90% ki nong tre hang tu almost 90% ki dei ki bana par jela kat ne ka jing ya kurduk kam kurduk jam ki kena semla jongi ndrei kini ki factory kim don ya ta ka jing ki khlek ban ong ba to ngila yo ya ka jing mentoy ka babun ba na ka sarkar Meghalaya ka badai ka ba imja na ka ka bangi sale tax mangi ki pa ba ngi dei ki ba sale tax ka facilities ka ba ai gini ki industries ka dei ka babun ba pila ai na do ka subsidy haka plant and machineries pila ai ki subsidies haka bi dei bat kalaj ka babun uriu pa ba jungi kalaj usiu haka dor ka barem ki industries pi ai haka dor ka batat namar ba pi kwa ban promote ki industries kabyang promote ki industries tambah promote ki industries da ka ba ai kam ajam wara ya katu ya ki kena samla jungi bakin tre hang tu factory kena bakin la ban pembiang ya ka jam joki na kata kadau ngimbang sing ya ban mi sekmat ban seng ya kene ke seng HYDC ka ban pej ya ka bah kamiat ba ya ki jing yo kan yo jam ki kena samla jungi hi gidi ki jing dawa pej no nan pi kum ka ILP ka dei ka badon kam tam nam ta ka jala jungi kena bangin la ban yada ya kini ki indigenous tribal ki badon hagani pasti namar kum ba pite poro bagi jala Meghalaya kapat kajap riu ko badon hapo jela Meghalaya majority ngi dai bungi kasi hendai ka population ban compare baga population jong keri India ngi pat don ai idon ngi dai tang itu ipniat hakmat jong kipa jong keri India ka total population almost tam duna ka dai khatsan lak jong jap bungi jungi katba keri India ka 1.4 billion ka population na kataw ngi don kam ya ka ILP ban implement ni positif hendai nakal yang jong ka HYDC ko ong ba kini ki issue kum ka ILP ka ketin kasi ka border issue ya kane ka HYDC kan support ya kinu ki pressure group khantam ni gini ki pressure group ki bla rim ka HYDC kam nom nyalam sekmat banda job ya kane ke issue ka HYDC kam nom ong bakane ke issue ngi job namar bakale ka HYDC hendai ko ong ba ka HYDC kadai ka khot jong jat ben riu ka support yakini ki pressure group ki seng balang ki bala don pa ngin ong ba ngi dai tang ki nom support kini ki dai ki seng balang ki bala penjob yakini isu ngim nom sim ya kata kredit ngim kwa heru man sim ya kata kredit nomar om dai mi basdang ki sedang ki na kata kadaung ong ba ki HYDC kadon ya ka thong ban pen urlong ya ki jing temu juga ba kata ki jing temu juga kadai ban penyok kam ya ki kena sama kini ki isu ki bahek ai ya kini ki seng balang ki balak sedang kin pengkut ngin support ya ki dai ai ya ke HYDC bahkan sim ya kini ki isu ki berit ndai ki isu pada ki bak tak ya kalau wei pak wei ka long ye long sen jo jat kanu ka isu ka bangi sim ka dai ban long ha ka jing sisa ong upreng it should be based on facts kata ka facts it should be in black and white kata kamut kadai ban don baik daki jing thok jing tar ki baisha na kaliang jong ka HYDC ngim nom sim ya kanu ka isu ka bangi sum muddur ngimla ban sim ya kanu ka isu ka bangi sum muddur ba menen ka jia kumta rengila ban sim ya ka isu ka bangi muddur balasai kan kata ya ki kena samla jongi namar ba ka main objective kadai ban train nam ta ki kena samla na kata kadaw na kaliang jong ka HYDC ko ba ya ka ai ka ba menen ka bala dep ngim nom sim ya ketu isu ka bangi sumudur bakala dep long kumta ringin sim ya ketu isu ka bala dep menen based on facts black and white kenang bangin la ban pinsya ya ka ai ka ban wan lasai ya ka ai pada ka ban sawan lasai ka HYDC kan sim ya ketu isu based hak assumption dei tang kinoyalam jong ka HYDC ndai based ya ka assumption ka bangila consult ya ka advisory committee jong ka HYDC ka ba ngidon ka advisory committee ka ba khlain ha ka ban advice ngi ba maybe let's say yo la sha la sngi lada ka longkum ni
kan jia la sai ya jai budi jungi ko lok kumta ti hak we de ba ni ka benta ngoi pi ba mdai la ngam la ban ong ya ngam ban komen ye ki we seng gi ba mi man la ka si man la ka yu ngan komen ba ipi tek tang ya ka e ka ba ye dai bat ka aim an objective jong ka ni ka seng Ubak Shania Suchen, General Secretary, ula ong makum keseng ke persya jing dawai rap pisa ke USTM ban pentelun ni ke PA Sangma International Medical College ke bolong dagi sepak kelor tungka bag sorkar keladai ban tau ke Medical College bat Engineering College. Ni kwa ba ki khun samla jong ke beriu niau trep ki bom yok kam ha ke kam sarkar ke de ban yok ha ki we ki kam ha ki we ki kam tam ha baterai factory ke we ki mo ki I pa bon ki ni ki factory ki balawan chane te ke bangi ong ba kata ke development ka wan hang no kemut ladaki khun samla ki yok kam yok jam kemut kata ke development kelawan em kilak ban pendap pendiang ya ki sem sumut lada kita kimla ban yok kam ha kam sarkar kila yok pat ha ki we pat ki benta kum che ki factory ke mo tenalor kata sumut lada kim yok kam tumut ha ke jaka bakin lektre ki pen ki don ta ke jingmut ke basniu bandi kiat bandi drop tenak yang jongi ngi kene kede ngi kwa ba ka sarkar kan pentemai no ya katu ka anjong ke industri bana kan riu peu persen ngi kwa no 4% de ban ai kam ai jam no ya ki khun sam la jang bri nyo trep te la sal jis nge man hakini kitio ngin sa draft no ya mamardom mar kane ke de ka first priority ke jongi ya ngin kendu ya ke minister in charge by tharai kane kitio ke wan by Tuesday Wednesday kumta ngin kre ya ke mamardom ngin dawa no ba la kumno de ban chna no ka anh ka ba thamai ka ban ai kam ai jam ya ki khun samla te nak liang jong hi dadak ka sarkar ka man thi ngi man se ngi hap shong hap prang office jong kilo namar ngi la sna ya ka ne ka HYDC ka di namanta ban pen im ya ki khun samla te kane ka de ka first priority ka jong ba ngi hap pembor ya ka sarkar ba ka de ban ka de ban long la kumno ru ka de ban sna ki ang ka thamai ki ban penyok kam yok jam ya ka khun samla sumut pi minta kendiat ngan ong mo kumba ka sarkar kala pembena ba arspa lai klur kan ai ya ka PA Sangma International Medical College to ngi ong ba nak liang jong ngi pediang ya katu bale ngi ong ngi pediang namar ba katu ka arspa lai klur pendep chwa ka Shillong Medical College pendep chwaya ka Shillong Engineering College balen lek ayu tau PA Sangma International Medical College cibun teli ki government college la ban chna na kata ka arspa lai phulai klur te ha ka nukur kom kata ka sarkar ka kwa ban aya ka ni ka PA Sangma International Medical nga sukwa ban kli ya ka sarkar ha ka nukur kom ka di ban pensyai namar ba watang ke medical college Shillong 4 sedang wat ke ni ke Shillong Engineering 4 sedang ngi nak liang jongi ke seng HYDC ngi persyak jur ya ke ni ke jing thumu jong sarkar ban aya ke ni ke arspa lai phulai klur ngi dalele ngi pediang ide ban pendep lupa ya ke ni ke Shillong Medical College nang ta ya kan ke Engineering College mal lagi pendep ya kine mut ke jing mentoy ya khun samla jong ke beri hunyau trep sibun ba khun samla ki balik pulih sha Bombay sha Delhi sha Kolkata nasa sha Bangalore namar ba kim don kita kini ki college ki ba bit nam ta bakin pure te kum ta na kan ke arspa lai phulai klur dadak ke sarkar ka pendep no ya kan ki college kamut kan bo kita ki profesor ki ba bit ki ba bha te kemut kini kena samla jongi kim don kam su ban lek pule sabar kin pule da hapok sor jongi habatin pej bahagi kishap plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus f haka jingsom
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya